Voin he October ni som pariat sang ni som ni panga Saturday ni a clear tu le ngai thatu te chibai le vekule kan video te top thleng in minlo clear sakin minlo ngai thak sak ula minlo like sak ve ngi don nya Misual pahnih in Putar poisa an lak sak kapu hi thingtol khwa ni in kulisip lama thingpui fe le eng ilo ve zwarin aron kalkwa ve china nimin ni som pasari October sang ni som ni panga thil zwar kwal chu van toina atok pal tlat mai ka khongai lutuk Selem veng puzaming thangate in chukla akalai takin mi pa pahnih in lobia in pakhat chuan kursen lam aha ati a asang zok tin ate zok hian korwar lam dewa hani in ashibok he thil thlen hun lai hidar som pakhat chhobor vel ani ome athil zor kwarshal na poisa te hi akor iptia hian akmai thina pakhat hian kapu engei ti ati na bia a athil ti vel asoi lain le lama changin pakhat zok hian akor iptia a poisa a chu ala chwa ka achiar molmola apek le mai abei sei lain atlan cheta thuta atlan chakviawani melbok pakhat chuan kazuk omangeti in mingpu in anunga atlan thavele ni Putar kumtam tol tukti shat ngoi ngoi hetianga chhun laya mi pa chalai zokin anhan suam du mai hi amak khop mai college veng branch wai me ECM chin chuan kan han chui kwal vel viawa kan mumai theider lo mai college sip khachung kan veng college veng chenom salem veng le project veng lam ten rin hlel tur om ang te lo sha emo inom chuan han sui chuak ve hloi sham te o si phira Khuai-in mi pakwa bei ni som paruk October khan si phir veng lunram chung munlia Khuai-in mi pakwa abei thudon danin he thil hi chommadar kwa vela thleng ani a si phir khotlang shwai tu te chuan leiwa kwang lam achanga report an ton pasak ber thule amunan pathlen chuan Khuai-in an bei tlangwal David la ro moye chu alo chaw viau to a an boy pui line lungphun ko na changin thuan dong le a lungphun ko na hian pil thafam kimile tlangwal pakhat ve kal tur chu Khuai hian an beya anu dewa vasi konga pugina le anu pui pithiani te an beile a ke titlak lama pu somal le anu pui PLC ile an lo fa chor mi pahnih an beile ani Khuai-in an beijinga hian lungphun ko na an be pilal thafam kimi chu ni khushelava auma wangin Sinot Hospital durtlanga shwayani a ataksa changin Khuai zat chuang lak chuani a nimin jing lama khan a har ve deuh toni leiwa kwang lama Khuai-in an be tlangwal David la ro moya po hi Sinot Hospital a shwayani a midang zong chu an tin huna ngai tom lutuk lawa wangin Sipir Upper Primary Health Center a shwai an ni thung heng mi pakwa te ba ka hian fekal tur le hwana na thok lai Khuai-pui hian an zuk nual boka Sipir khotlang shwai tu te chuan Khuai-in mi abe na masaber leiwa kwang ruama chuan tunma dewa changa Khuai-pui bu awm to thuan soya Khuai-bu hi khoi anom lawa wangin ramsai nan khoyanga an thinrim chuan mishing hi an be tamai ni a an ngai thu an soi Chief Minister in Ten Zolpis City Master Plan siam tu turathan IPE Global how to te akom nimin tlailam khan Chief Minister pulal do ma chuan Ten Zolpis City Master Plan siam tu ra thlan IPE Global thunei tu te chu office a meeting ane puya an company malak to na te en puyin PCT ta na sarkar mathlir te ashila Chief Minister hi puke saptanga UDNPA Minister chuan achoi omani Chief Minister chuan Ten Zolpis City hi Mizoram Plan City masaberle om chun ani dona khopui changkang le moi tak khwalzin te tlo na sat khwa ni khopa duan kan du ani ati a master plan a anti tel atana angai poimo te shila thatak le chaktaka thok turin ashila atul dana zira state project monitoring committee in anvil tur thu ashil bok Ten Zolpis City Master Plan siam na tho chung chang pre-bid queries ran ngai ven tu hi company lian tak tak som pariatan oma tender ti chwa ani nuwa uluk takin achang tu te hi endikan ni ramza ayatama hetiang lam lo thok to ramshang shang panga a office nei India rama po office mun som nia nei mek India mun shang shanga City Master Plan lo siam to chin IPE Global hi thlan anita ani IPE Global te hi inrem na zia pui an ni to a inrem na zia tanga hapta thum chungin Mizoram office an ran honga an na an chan ngal do na ni IPE team hi an senior development expert po Anil Bansal le atho pui expert dang ten lokala Mizoram Sarkar official poimo Pusudir Kumar principal secretary GAD le Pulalma Soma Patsuaw secretary UDNPA te an tel bokani tun din huna Mizoram lir thei chin chia chin omsa chu noi thum sing le sang sari som sari panga atling to
Transport Department sin chia danin September sang ni somni panga thlenga Mizoram lir thei omza chu singthum sang li zasari pasari atling to a thakhat chunga apun na lir thei sang ni zali somkwa pakwa atling lir thei sang zinga nuai ni sing li zakwa somni paruk chu motorcycle scooter ni in car singa sang sari zali somni pathum goods carrier sing ni sangli zathum pakhat motor cab sanga zariat somli panga motorcycle scooter used for hire sangli za som panga an oma hengte hi lir thei tam zwal te anni heti lai hian Mizoram lir thei om zong za som sari vel chu aizol omani a data chang alan danin Mizoram lir thei pung chakhle a abikin aizol apun asang ni in alang Meithai an in luana ten an chua tir pilal par moi tenu fata na malak to na le thil dang chen khatte kan lo tar lange pakhatna chene toran nei lawa wangin in lua tur zon sakan ni a kan zon mu nuwa September ni somni pali sang ni somni panga khan an lua lutani pahnih na anin lua man chu medical doctor ming thup chuan tharuk chunga tan alo tum sak dona kan lom khop mai pathumna biak po na tur cell phone an nei lawa wangin le sakan ni palina annu fa e chop tur dal bek khat alu bek chan ve tel case khat le nep noi dang te pek to anni pangana an changchhia ta wangin insu kan ol samnan an ran be se angin washing machine chu cheng sing khat sang ni man le sak ania an ina da ngalani parukna ezuna bulchan nan pilal par moi du kan thantira adu angin an veng ko na a ar sa dan tu ro man puyani pasari na arsana tur dokan sasana chem sasa chan arsa keji som le polythene te pe kani a tin bok lung le sakani bok pariatna afate sikul lu na ero kum alaklo wangin angai lo zui tiran ni a kum tharlama sikul thade uzo kalu tir tumanni pakwana athul anga bo zui zel tura ro mana siamani a akha token chanchin kanin shiat ba ka tlo zui zel anni heng malakna te hi mipui te thil pek lo tho khom manga ti vekani a ra thazo ka chwa zel theinan infin chwa kan be seya in tong trai pui kan nge na cheu rel manga so thing thon chwa dan tur soi pui Agriculture Minister Publicity Vanal Rada Chuan Nimin Khan Guwahati NEF Railways how to the akoma saranga tranga so thing thon chwa dan tur North Eastern Frontier Railways General Manager Jitan Kumar Srivastava asoi pui Agriculture Minister Publicity Vanal Rada Chuan Railways how to the chu kumsang ni somni paruka so thing thon chwa dan tura rail man tang kayan du thu Railways how to the ashila tundin huna so thing lo chu Mizoram tanga thlai thar thon chwa tham om lo thu shilin so thing hi min ngai poimo sakhle angai donani ati Railways how to the chuan minister ngen ni hingai poimo in so thing thon chwa dan tu ram man an lo choi puya Mizoram so thing phur chwa nan millennium parcel van puat sai sak thenge en tum thu an shil ngalani Delhi Kolkata Guwahati changa bung rophur man tun aya ol sam le man tlom zo ka mipui ten an chhor tang kai theidan tur an soi ho bok Minister hian Guwahati Mizo welfare te hne na thlan mual in sak tran puinan cheng noi khat api bokani HSSLC le HSSLC exam hun tur MBSC in ti chuak Mizoram Board of School Education chuan Nimin Khan HSSLC le HSSLC exam hun tur ati chuaka HSSLC hi February ni sang ni som ni paruka practical manga tran tur ani a HSSLC hi February ni som pakhat sang ni som ni paruka practical mangthawa tran tur ani HSSLC hi exam pa ngai chu February ni sang ni som ni paruk hian English subject ka man tran ani dona azong nung ber hian March ni som paruk sang ni som ni paruka anzawanga heminia exam tur te chu computer science ti home science ti la ti anni HSSLC hian exam pa ngai chu February ni som pakwa sang ni som ni paruk MIL Mizo alternative English Hindi Nepali Bengali Manipuri mangin anchananga exam nei nung ber te hian March ni som pasari sang ni som ni paruk hian home science theory introductory Information Technology Theory, Civics and Economics, Commercial Studies mangin an kharang HSSLC le HSLC exam hun hi zingdar soma changa chunudar khatzel ani anga practical hi zingdar kwa changa tlaidar lia ani thungang Inland Transport nei turin serlui bile tuirial te chu thli thlai me kani Transport Minister Puwan lalhan chuan
nimin khan na thial district transport office a honga na thial lungleng venga a hon in khoma transport minister chuan veiwa na chi sang sanga oma borwa ka veiwa na te khumwala veiwa na tile tuya veiwa na ten ni a water transport hi mundanga chuan tangkai taka manani a department lian tak ani ti soyen Mizoram luite chu ate em awangin Mizorama chuan water transport chuan mangtam lo hle a mithiam ten Mizorama lui sang sanga survey en nei china mipui ta na chhor thei tur chuan har satna engemo a omle thina ni ati a sarkar lai puin inland water transport atan luiluang lai lo chu apom lova Mizorama mangve don ta se lui lian an nei ve si lawa wangin inland water transport an nei thei dan nai vai ber chu lui khwa ani thu asoya sarkar lai puya anra manna le project te an thlena an benga ver hle maya mithiam te ron tir ngalin a concern department sang nen income ho na an nei ngala inland transport nei turin tui khwa sa mun ni serlui bi le tui real te chu thi thlai me kani a tuna hian central lamin anron enfia to a malak zui dan tur ngai to me kani thu asoi MNF treasurer in asoi om tok asoya an ngai thu ZPM in antar lang ZPM dampabial by election committee chuan press statement di chuakin Mizoram mipuin MNF chukum sang nge somni pathum in thlan puya alo nol to a mipuin an nol to shrai tu te tho khan an la shrai zela zingai rengan la pu ni mipui tan MNF a be sei tur omlo anti MNF treasurer in dampabial by election lo tura ZPM in an candidate thak tum na anga asoi chu asoi om to ka an ngai ti tar langin ZPM chuan MNF chongwai alakal tluang zelani ZPM hi MNF sarkar laya zokhut sang assam rifle lo sun chuak anga in soya beng thlenga ke lo khai ang kan ni velawa uluk taka thil kan ngai to nu athutluk na kan siamani kan thutluk na nget takin kan ding chin dampabial by election lo tura po ZPM chuan lungsi takin candidate tan puwan lal sai lawa kan chhop chuaka kan phurtlang hle ti in an minister le MLA ten na satakin campaign an thlak mek zok thu an tar lang ZPM chuan ZPM sarkar hi mipuin kan thlang swal ti a MNF in an soi thin chu ani na taka chuan party tlumber ZPM alo sarkar hi an mani MNF tan apoi em wang zo kani thu tar langin MNF sarkar lain revenue minister chiat pui lawa house pass deal na lak chwa thei ani lawa mir theile har sa jok ten revenue minister chuthun te an changar ngar thina ni kha ZPM sarkara chuan ol sam takin online in house pass an deal thei to a mipui sarkar tik tak kan mutoni hi entir na pakhat chawani MNF sarkara 25% ti thom rinoi chin po ZPM sarkara chuan ari ta anti Chief Minister in Saski na chen khat restricted tender kalpui an phal chan asoifia Nimin ni som pasari thla som sang ni som ni panga chomma khan Chief Minister pulal do ma chuan INPR auditorium ma khatla venga working women hostel sakna turlung phuma bial to MLA puvi elzai thanzaman atroi om khatla a hostel hi kumina working women hostel sakthar tur pasari zinga pakhat ani Chief Minister chuan 15 Finance Commission hun toplama kan umawangin an fan mo te hi man mo taka kalpui achul ti soyin chuwang chuan Saski na chen khathi chu restricted tender kalpui kan phalsakani Saski 2024-2025 part na Central Sarkar chuan working women hostel sakna tur arwa mana Mizoram in cheng viable cheza somni pasari kan mu a hostel pasari sak kan pom tani ati nimina alung an phum khatla a working women hostel chu mizo mei chetang rual ten kum tam tak women hostel an local pui to na mun ani thu soin pulal do ma chuan an building a upa in athar an mamoti kan sia a mitam zok len na nei achul bok ti in athar sak an rel tak thu a soi Chief Minister chuan ma sona na tho te hi a hun taka zo zel thei an du ti soin na tho cha kan du a revise ngai lawa kal zel kan du bok chutianga kan kal theinan chuan sarkar malak na vil tu tur state monitoring committee kan dinani anni hian women hostel sakmek te po hi achul angin anron endik thinang ati nimina alung phum tak hi miza somli om theina tur cheng viable che somni pakwa point pasari pahnih senga sak turani Sir Luibial to MLA in chung ko zathum somruk ne na syntax tuizem asem
nimin ni som pasari thla som sang ni som ni panga zir top ni khan serlui bial chung ko sang sanga tui thiang hlim da kol na tur mamo tu te ta na syntax tui zem semin first phrase flag off na bial tu emele polarin sang ral te chuan bil kho clear le vai reng te a aneya emele in tui zem a sem tur hi face sang sanga chen ni in first phrase a hian chung ko zathum som rukan oma tui zem hi litar sang khat dong zel semani tuizem semna in khoma polarin sang ral te chuan tuizem semani chan chu abial chunga mi har sa jok ten tui thiang hlim le hrisel jok anlo in theina turani be seina le chal tui har sa zwal puilaya tui thiang hlim in tur mamo na pro shuk theina ani abe sewang ani thu asoya emele fan chu abial chung ko sang sang ma chona tura tan le mei thai mi har sa jok le kutna thok tu te tan atam theng beram man atum thu le tuizem chu semzel ani tur thu asoi bok serlui bial tu emile chuan in thlandona thabik le fel bi ka in soyin zpm ten an mani en chin tura zoram mipui tam tak an min lai po serlui bial mipui ten ama thu saka ringto ka an la thlantlina wanga lom thu soyin serlui bial chung mipui te tan a theina zongjong senga theito pachwa ring tur thu le an har satna te an ne na thlen thin tur le theito pachwa sakzel tur thu asoya zpm sarkar chu an soilo angzel om thin mipui te ngai sakna nei lo nuam tol sarkar an nita ti soyin zpm te hi kan en chin ta a kumhni po an la sarkar tlin ma in mipuin an nui zatin en chin zel tla ka an ngai to lawa kumsan hi somni parya te emine fa sarkar le ngei dona nasale swala serlui bialin ma son theinan theitop cho in ngai twana iseng zelang uti in mipui te asom bokani dampa bial by election clear lok na voi khatma Mizoram in thlan thlir lok na kalaziak ngai lo ma se tun chum by election lo om tur ro angai nom ruriawa chuwangin mimal anga ka thlir ve dan kan tar lang ti ang atir chuan ol sam takin ruling candidate puwanal sai lawa hitleng mai tura kangaya ma se dam pabial mipui khosazia le tun kum khatle achan ve chung le ka thingtlang lama zpm din hun lo nge lo ruk zia mnf bial him tak alo ni na ba ka bjp candidate hi a in soi ang lo ni ta se mnf hi an tling no theitlat ni in ka mo a zpm van twaina pakhat chu ton shiat nga party pani in thural opposition anei hi ani mnf le congress hian ol ne mi alavin zpm an be char theini in alanga social media platform sang sanga la ni se zpm fakna ain social na kan mutam jok ringa tin heng social na tam jok hi thudi kan ni na shat pui tu video nen an ron pho chwa the zela wangin party on lam nei lo tan zpm hi mutlin an hartlat ani hi tin rin phak bakin thingtlang lam kut na thok tu telung oilo na anasa alo ni renga lom tok ombok ma se kumdang anga an thlai thar shal theilo mitam tak telung oilo na hi anasa zoklat ni inalang chuba ka mnf lamin an sang hlui le ton shiat nga michak le thil ti thei ti a zoramin an shia doctor thang te ber kher an ron vor chwa ke a fu hle ni na langa chuti rwalin doctor thang te tan tun in thlan hi in thlan ama chon to azonga poimo berani na lai awm tlatani mnf try to lo berni na hi aban pha ka om thengai lo achang phe chuan mnf tan nge yami nok sak nia lan chang ani ni in a shiat tlata he in thana hian hena chan vai chuan party lama na satakin adin muna song het zwa sawang achak lawi ro chuan party lama adin mun enge mo chen a khoi ngin thei arin om tlatani chu wangin atan thei top chwalo thei ani lo zwala purin tuanga khana bial hi awp ne em mai khani a he hi doctor thang te ta na wan nei na ni thei chu ani telbok chuti line congress le bjp lam hi chu vote pothek tu mai ni tura kan ngai de ngota zpm tan hian by election a chaklo hi apoi em theidon tlata zoram mi puin kum khatle achan velek raman try dana eng angril runge an laka kan putti alo lang don tlatani an campaign dan a han fo lo ngal em phota a vo in vo zonga minister thu soi lo omle he biala ma sona na tho ani turle turlo konga in vo na angreng lo ri chuak hian anrin phakin an bo ruak avwak chiat nge arin om tlatani youtuber lamin he bialan fanna han enkwal hian ruling laka lung oi ain lung oi lawan tamzok mela rin tlak berni lem lo ma se youtuber how thule hla hi engema chen chu mi pui thin lungani ti ero apom lo theilawani ton na ya opposition lam thanem ngai na nge ni pulal do ma dot lo choi nem to zia video proof nen anron tar lang mol reng box si mlf election la ya zpm thlipui tle na tak angkha tun by election lo tura hian mu tur aum tamya alo ti hi
phat thei ani tlatlo chu wang tak chuan tun by election tluka ruling din mundir thon hi alo om ngai lo ti thei tur hialani tin thina wanga he in thlan hi lo om tur ani thlata wangin khongai vote hian kongro asutil lo thei lo bokang ma se hun alo om hleka ruling lam hi afong wan tu ni ta chu an nep thengot don bik lo chuti chungin boruak han thlir hian puwanlal sailawat thli hi na takin dampabiala atle vaklem lawani ri hi kuwaching tu ten an kuwara aboti thudi si hnena an thlen sarkar anga chanpuina an ngen kuwaching tu association collective KCAB chuan tunhai khan collective di si hnena le kha thonin an kuwakungra teruk sakchen an ni thu an tarlang KCAB chuan collective district chunga kuwachin an war chhota hle ti tarlangin association a inziak lut chin po hi chung ko zaruk chuang kan ni ve der tu ani kuwa an ra a akhar tu ten an han khar chho vel bora hian mi hwana kuwara lo ruk ching le ruk sa lo le chon sak anom nual maya heng ti ching ti hi association chuan kan ngai mo hle abikin namdang kuwaron khar tu te hian kan kuwa an khar to ngam lo pha thin ani anti an kuwara bo chungchang bo zu hian association shrai tu te an ver bwa thin hle a KCB chuan a sarkar angamin chanpuya kan malak tum dan te athei anga min puan zar sak turin kan nge na che he kan thudron thlen hi collective khuchung bek tan ani a veng chung FLS te TV scroll te le twa chung chanchin bu hawa te min chwa sak turin kan nge na che ti in an malak na te a hlot len jok theinan police lampo shil shat sak ngal turin ti si hi an nge na ni kan kong pui chat chan hi chief minister wangani by MNF general secretary Nimin Khan Mizo namruna MNF party chuan chungin khoman neya hun hena political session a thusoi tu pulal pian fela chong thu general secretary MNF chuan MNF din chan le thil tum lian ber chu kan thla tu te changa pathian min pek Zoram le aleilung fa te hum hal hi ani a kan nam za om na kan nei let le theinan namta na ding ngam om chun MNF in Zoram akai shwai le thuai a chulani kan kong pui chat chan hi chief minister wangani a ZPM sarkar hmaya kan ram le nam za om na le himna kan hlo mek zelani atibok zo faten kan lua chin ram te hi midang ta kan hne chu ni lawa kan che na ta na lalpa min buat sei sakani a mani in jo kan in rel thin kan ram le nam him na alo der thon ta ka wangin zalen na swal alo ngai ta a kan nam sipai te khan ram le nam le kan sa khota nunan hlan ngama an hlana ni ti khovel ma a an lo lan tir to ani ati Puma piana chuan FCAA chu tlan che chung le midang pu mo chunga pasani MLA tamzok ten anzir chiang man lawa NGO le mipui ten an ngai dan pu an soi ve man mi alo ZPM sarkarin lo ru kan nei wangin opposition MLA ten pas pui ve se ming cheve se ti ni om takin house a an ngoi ti in an pu lui ngara assembly house chunga vote abstain omzia an shelo nge an mani in an pas ngam lo jok Speaker in session zo nuwa press meet ma a asoivia achul ta hial maile House Leader Chief Minister in thudik lawa soi lo tia a chan angai te kha aza thlak tak setani ati Mizoram kong chhat chan hi Chief Minister wangani thu soyen puma piana chuan RTI manga zona chana tanga alan danin konpui chu kham rang kong siam na Mizoram PWD in kumsang ni somni panga chungin voinga Finance Department a adil to a voi ni pek ni to in cheng nuai za somruk pali point paruk chia moni a January ni somni sang ni somni panga adil bil khotler chu collective le konpui chu kham rang kong siam na tur chu noi somruk pali point paruk pe kan ni a January ni somni pasari sang ni somni panga adil noi zali somkwa pasari vel pe kan ni lawa February ni somni pakhat sang ni somni panga adil po pe kan ni lo le boka July ni somni pakwa sang ni somni panga adil ro ama Chief Minister Hawaril ani wangani arin om pe kan ni ve ta shamani chu wangin kan ram kong kan chak lak lu na kong chia chana Chief Minister himo phur tu berani ati MNFGS chuan ZPM hian an sarkar tir phata changin chia lut lo zong in departmental work supervisor le restricted tender party mi indu saknan war MMA kong chia ta wangin sumdong te bungrwa athleng chalawa sarkar a chia lut le sumleng wak atlem pha MM ani GSDP kan economy te na poimo ber chungchanga Chief Minister in budget document poimo ber budget speech a dot pachal a soidu mai te kha apoi MMA Chief Minister in GSDP tlang niam chan le sarkar le papun na chana GSDP chhut dan tharmang anga budget speech a asoi chu adiklau ti RTI chana changa fin fi ani kan GSDP tlaniam doi le
kan leba sang chhozel soima matuma wangin chief minister hian ngai dam adil ngei turani a dot soi chin hi sim ngei bok ro se ati a puma piana chuan zpm sarkar hnuaya zirtir tu te son le vau a hlwar hle ni ti soyin zirtir tu zali somni pangalai transfer ani to a kanram nga fak zir lai no pangte thlamwang taka an enkol theinan zirtir tu telaka lal shot na hi du tok to turin sarkar ashila so thing leina som tam tak ching pen po hi swal hua inti danglam tur inti zpm sarkar hian chongka soi du tok mai lavin general consent an lo pek to cbi chui chwa tir ngei ro se atibok kanram atlu chemek dr lalmal soma MPCC chuan nimini som pasari thla som sang he somni panga khan an office ha chung in common manga thu soi tu MPCC treasurer Dr. Elma Soma nga ka chuan kanjam atlu chemek ni ina soi Dr. Elma Soma chuan kanjam hi atlu chemeka mipui te kan mang ang em to a kanjam hian chan chuak tu amamoni kan sarkar ron mek ten kut na thok tu te ain kol dana an lo cham zia kan shetu a an lo cham chhozel don ni inalang ati in thlandona khan zpm in hand holding loan atlang au pui MPCC treasurer chuan Zoram mipui an phur a apung omlawa lon lak tumin an thlangtling ta voina hian an hlo thlingem ti en ahun to takzet mi singtelin helon hian dila mi zasari pahnih chau sarkarin athlang chuaka chungzinga changchuan bank lamin mi zahni chau lona pe ti in sarkar thlan chwa zasari pahnih changa za pariat te chu bank lam hian an nol thu asoi Dr. Lalma Soma chuan bank lam hian nol an nei chan chu sarkar hian mo aphur tak tak ngam lo wang ni soin sarkar hi guarantora tang tak tak se engwangin nge an pek lawang helon hi private bank tam takin an kalpui ngam lawa Apex Bank MRB le SBI ten an kalpui sha mani helon hi CGTS ME kaltlangin remle remlovin sarkarin akalpuyani a bank lamin sarkarin min barluyani anti MNF in JCSM halak na anthlop MNF Party in Forest Conservation Act 2023 daudal kunga Joint Civil Society of Mizoram halak na chu anthlop ti anpuang MNF Party hian Mizoram Sarkar in FCAA 2023 apompuina su turangen nale Article 371G zoingnun na atan Joint Civil Society of Mizoram in nizandar sarile chan ve changa dar riat in kara khonwar chitan bua saitur chu anthlop ti ansoya MNF member zongzong chu anom na mun chewa lo thlop veka khonwar bati lo chivek turin an nge nani MNF Party chuan JCSM in ramle nam himna tan theitup chu a tha thla ho lawa ma an la zel chu fak om anti thuan soya voina ham thatna chau clear lawa naktuk le hun local tur ngai twa thlenga an malak na hi chuan om ati tak zet ti an soi BJP malam huna eng Dr. K Beichwa BJP Mizoram State President Dr. K Beichwa an Mizoram political party zinga BJP chu an malam hun a eng berti asoi nimina an party pisa a in khoma sia habial tu MLA ni bok Dr. K Beichwa chuan BJP chu thalai te ta ni a Mizoram khopui ber aizola thalai tam takin BJP an zomta chuan thalai ten thil tak tak an du to ti ati chianga tun hi thalai te khovel ani angin development atui hal Mizo thalai te chu BJP a lut sel turin an somani Dr. K Beichwa chuan tampa bial by election nei tura party dangin ma taka candidate an puanga campaign an kalpui mupa tuna hian a vote to pan thleng tran meka kalngai na vak an she to lawa aniam zongin an kalmek ti asoya BJP ero chuan candidate an puang hara campaign an chan ve chau angnima se an borwa ka tha ema member po an pungna sa ni na soya dampa bial mipui te chuan development an momo ang pe theitu tur party an mu thiam zela wangin BJP chu an tlin nge be seyom ti asoi Chipper Enkol Tuten Kong Pui Siam Danan Du Khoplo Mizoram Chipper Association Collective District Headquarters in Bairabi le Collective in Kar le Vaireng Te le Sarang in Kar Kong Pui Din Hunan Enfia Kong Pui Siam Dan chu an du khoplo thuan soi Kong Pui Din Hunan Enfia na hian Mizoram Chipper Association Collective District Headquarters right to te chuan Bairabi le Collective in Kar Kong Pui chu mun tam taka khwar lo om no chat ngai atam hle ti an suya kon pui le sarang in kar kong puya po mun tam taka lir theirit phurte ta na chat na na sajok thlen thei na ala tam hle ti soyin nimina kong pui den hunan en fia lai hian na thok tu ombok ma se kong chat to dan nen khai khinin an ha tho chu anep thu le bei tham anti thu an soi
Mizoram Tripper Association Collective District Headquarters try to the Soidan in Kongpui hi NHIDCL Nuaya BR Goyal Private Limited in Ansiama Kongpui Siam na turman rua le pungra engma anla choplava Kongpui hi tun thal chunga siam zo man antumani chuan man rua in chop nge nge to tura an ngai ti soin Kongpui hi tun thlani son pakural ma nge ya tlan nuam tok taka an siam lawani chuan an kalzel dan tur an rel don ti an soya Kongpui hi thataka siam watani theinan thunei tu ten aranglama malak sakvat turin an nge nani dengi laka film khur turin cha Health Department Nuaya State Vector-Borne Disease Control Program in Tun Lai Hian Aizol Khupui Chung Veng Shangshanga Dengi Atwarti An Soya Henan na hi thi pui the ni wangin mipui te film khur turin an cha Health Department ho tu te chuan tun hnaya Aizol Khupui Chung Veng Shangshanga Dengi na hi atwar meka SVBDCP Veng Shangshanga Local Council le IMC Corporator te tang ho malak na in Dengi do bai pui thlak meka ni ti an soya advocacy meeting Thosipiana ti bau na tlang le khol manga thosika fogging nei chin ani a fogging hi venga arm veng south arm veng saran veng chinga veng le college venga nei toni in nimin khanzar kotle tui thia nga nei chan le ani Health Department how to the chuan kumina ro tui atlak re wangin dengi thosipian theina tui tling atama wangin dengi na na hi a hlwar phani nalanga dengi na na omdu hun lai ani boka wangin mipui te fem khur turin an cha a dengi na na laka inven nan anin le avela thosipian theina pangpar pot ta tuitling tar chia dispo cup bottle rock ang chi ti bau tur le thosit tha na hlo chit chi mang thin turin an cha dengi pai thosi chuan mi pakhat se adu tok mai lawa anbul nai omte se kwa china wangin thosiren thataka zar thin turin an cha dengi chu thi pui theinat na ani wangin he nat na ve ni a injing helte chu thisen endik tir wat tur le arang theng bera doctor panturin an cha ani veng le khwa dengi nat na mu chwana mun chu arang theng bera Health Department thok tu te shil turin an cha ani Dr. Arlel Thangliana Dampabial by election na MNF official candidate chuan nimin October ni som pasari sang he somni panga khan khoshang shang afan nuwa silsuri a party try to tele mipui nen income hona hun an nei Former Commerce Industries Minister Dr. Thangte chuan India le Bangladesh nen kanram ri nei hi KM Sangli somkwa paruk point pasari bial ani lain Mizoram le Bangladesh ram hi KM zathum som paryat ani thu soya by election a thlantlin ani chuan CNI Minister ani laya amhalak na poimo tak pakhat Bangladesh ne na insum don to na tur Bangladesh Commerce Minister Putipu Munshi ne ni somni pathum thali sang ni somni pathuma joint statement anlo chiam to Bangladesh politics boina wanga khailakta rampani te insum don to na mun tur border huts tipuitling turin theito pamalak chun somatum thua soya border huts hi a hlotlin huda chuan inkalpona kongtha community hall tha le development sang akeng tel don ani ati dampabiala thantlin ani chuan political party le mishing thliar lovin mamona pianga thul ang zela thok tur le dampabial mason nana angai twana zongjong a sen tur thu te soyin dampabiala tang hian zorampum sut entumin bul kanchanang ati Silsuri alom lu ZPM founder President Santosh Kumar Chakma chuan dot soi hi kadu tolawa ZPM omreng chuan dot kan soi rengmaya dot soi kadu tolawa wangin MNF lom takin kalolu ta ani atia Shriduk ZPM Vice President Hongdas Poin ZPM ka chwa san chan chu kan hotu ten dot an soi rengmai hi kan ne lutukani atibok Icon superstar Jailer Rosangan love song changa gospel in le nu a sumlo lu chu in thlau takani a tuna chuan hunmu mal ane ngai to lo ati ni kum kan wang lai tak tak ti ve khang langila a fu ve lai tak khachuan zan khata hian noi fe te kan lo chhin ani chu zan khathan chwa le khan mun khata mai kan wazai lawa mun nga mun ruka te ni a program kanei tamber kha mun kwa ani ni tin khan noi tel kha kan hona tuna chuan ani to lo achang phe chuan hon manglo te calendar ang chau tele momento ang te ani a kalom em veka poisa po ka phut lutuk to lem lawa biak in anga kan chhuangat phei chuan rongbol na a kanin pek to wang khan ti in tun ma le tun nu in thaudan asoi are tadup are sa chuan gospel le love song danglam na pakhat chu love song a kha chuan kan handing chuak chia hi mipui an outdoor dura a fu chiang do ne antia tuna chuan khang khare tadup ta ni gospel in kan valuta gospel kan vasa a kuthi an beng sham to ang chawani a
a thena chuan ein thlau top ati bok pasal ne ezong manani ninga ni khan Rajasthan police te chuan pasal ne ezong thin an man Rajasthan police te hian mei che pakhat ka jal tia sia chu hunrei takan zon nuwa abi rukna Saraswati enclave an man ta ti an soi kajal hian mi pa engemaw zat pasala nei to in monu hian a pasal te rang ka chak klero le poisa atlan bo pui china hetiang hian pasal tam taka nei to ni Mizoram mipui kan him tok to lo nimina kan party office darbar in khom kan nei ya thu Khuai-in vice president puzamhing thanga chuan sarkar kan nei te kaldan chalo awanga Mizoram tharau le ti sa mipui kan him tok to lo nia angai thu asoi puzamhing thanga chuan congress le MNF kai shwai sarkar hnuaya eruk ne le indu sakna uchuak atam ema wanga mipui ril ro achiat na sat thu te chu chuan pathian kan rin na le khutlanga chen ho na konga Mizo nun dan tha te ti chiat vek thu te anham angpua kan him lo usia te asoya kan hau tu pa pu thenen kan ram le nam himna ta na ma alak na an bo zui tu lawa wangin tun thlengin in to del nei mi alavin kan om ati a he wanghian Mizoram mipui kan him tok lo ni na soi heng party pahnih laka kan be tu na wanghian ZPM kan sarkar tira ani la chu an zwal kai ta zo khial ani ti in ZPM sarkar chu mipuin kan soi sel thin congress le MNF sarkar aya po a la thalo zok ni na soya anti turtiam tilo zelin anti lo turtiam mero anti zela ti a ZPM huna thil tha a chwa be sei tu te beidong an khongai thak zia le he hian thil thalo zok a shin chwa a lo thon thu soin ZPM sarkara anar kai tu te chu ramle mi puita na insiam thaturin angen ani by Pusirom Ming Thanga Secretary IC Publicity PC Party General Headquarters ole khati zong khatun chuma tara kan puan thei te chu ni le report mai sela milo clear saka milo like sak chin tu te chunga kan lo me